agdungeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Nagrigat ka lakit din nabalsigan na kayo, aya. Pare Gardo! Nay, si Kama at Marie Gloria. Nakalaba ka din, Maray. Gloria, Gloria, la bandera. Di mo man pag-aangawan tinagan ko, pare. Ah? Tadyakin may dito'y balayo, makiangaw. Aya, seryoso ka nga raw. Ayan, ni bakit mo? Ah? Aday di unag. Apay, Maray. Inkay baga nga umayak ag singer, iti utang na. Ada utang na kan ka, Maray. Ay, ilamlam mga nan ti utang na kanyak. Awan do man nakaragiti do mga imutang kanyak. Akal pasan ang naala dati kwarta, naglamang dan. Ay, mabit lang, Maray, Urayam dito, tainak ayaban. Nene, na-slice mo day tatabungaw nga ilaok ko dito'y sardinas. Ganda ni, nanang. Darasam tanay, maksutan to'y igis-gisa. Ophel, bakit? Apa ilakay, nakabalsig kan. Alaam nga rod dito'y kusinan adag iti nabalsig mo, tawanan pagsungraw. Adag singisingirkin ka. Ada di tarwar. Ay, jay sam, Bombay daytan. Unaw tay Taiwanese. Ni Kumari Gloria. Ay, sus, naungot day tangag singer. Amumat gaya man na ungat nga agsingir. Apay nga imutang kapailangan kan kuana. Win nga rod, nanang. Mano aya ti inutang mo kan kuana. Saan akwarta timpautang na? Anya nga nga rod? Jay ngay sa katibaboy nga imay na insursur idi na minsan. Anya? Inutang mo jay inlauya masaka ti baboy? Ay, naimbaglangan ta sa anak sida. Utang mo't gayam dayjay. Ala, yung kabayadanan. Pangalaak ngay kumay iti pagbayad ko. Ikanak ay iti pagbayad ko lakay. Pangala ko mga iti kwartak. Kadyak pa imot nakapasada iti tricycle. Kayat mo asawan, nanang. Uray jay sinda tayo nga igado idi na minsan kat inutang mo dayjay. Wen, inutang ko ang kin ni Marie Gloria. Puro utang tikan kanan tayo. Uray day tabagas. Inutin nyo day ta, tautang day ta. Ay, hingga nga rod kasarita ni Marie Gloria. Itay-pay nga urayin na kay Jerwar. Anya ngay nga rute baga, katawan mo't pagbayad ko. Di agrason ka. Anya ngay ti irason ka. Ibagayo ano, anya ti irason ka. Awan mat ti mapanunot ko, nanang. Da kayon at imang panunot no anya ti irason nyo. Mano je utang mo kanya kon. 2 kilo asaka ti baboy. May sakat kagudwa nga igado. Idi na minsan, imutang ka iti papaitan. 2 kilo. Anya pa yung dirat duma? Nailistam ka di detalye inalak a 2 kilo alungganisa. Aywan anya. At dagayam inutang mo idi a 2 kilo alungganisa. Di ngay hotdog maray. May sa asupot di inalak iday. Ay, wan gayam. Ay, imbaglakit din taanis ka. Manuday jay ngay. Di talo gasot. Ha? Talo kasot di may sa supaut? Ay sus nagninan. Kano ko namlaang idi at 250? Kasano ang nagbalin at 300? Ay, di syempre, utang. Nagdakkel mo ten timpatong mo. Kasta ano utang? Agbayad kan. Mabalin apas pailaang maray. Anya apas pailaang, agbayad ka kitdeng. Awan pa'y nga rod pagbayad ka, Ta saan pa'y anak kapasada nila kay ka, Unay kamutan, maray. Nalpas yu akin nan, ita saan kan nga agbayad? Ay namare, agbayad ak, ngam saan kumapay nga ita. Bakisarsarita ak lang arudan kan kay tinasayaat. Kan kita man, nalipatan pa'y gayam dagiti daddo mga inututang ko. No sa anak anasayaat at tao, jak impalagip dagijay nga utang ko kun ka. Kaano ka nga ron nga agbayad? Agsublikan to inton Sabado. Addan ton pagbayad ko kun ka. Sige. Agsubli akto inton Sabado. Lakay, ingkagpasadan tapno adda pagbayad ko iti utang ko kini Marie Gloria inton Sabado. Jak nga rod makapasada. Kasano asaan ka makapasada?
Jakmatan mabirukan ti susi ti motor ka. Napanandan nga eh. Kasano na po ka? Relax ka kadilaang. Agpanik ka man ako nakon. Adda nga rod babayadak inton Sabado. Ay, nangidisdiswak nga taday dya susi aya. Amangan no adda dito'y sirok ti tugawon no lamisaan. Kinita kaon, ngamawan. Mala, biro kam, taing kagpasadan. Anya ti kunam pare. Napukaw mo ti susi ti motor mo. Uwin nga rod pare. Ay sos, kasano dahitan ngay? Ay, jakmatan mabirukan. Kasanuak nga makapasada. Ay pare. Adday singasing ko. Idiriktam langan tapno makapasada ka. Awan to pa pag gasolina. Ha, pare. Hindi bagat mo? Ha? Nakabani ka si Jerry daw yaw. Ay sus, makaungungat man dahitan. Ay sos. Ibabaon nak ngamin ama pa nagpasada. Ngamjak mabirukan ti susi ti motor ko. Ay sos. Mala pare. Aramida mo unti ko nakaremedyo tapno makapasada ka. Uwan pare. Uwan bakit? Tapno agtalnakan. Ay sus. Day samat nakautangan ni Ofelda ita umay aglugan dito'y tricycle ko. Sapay ko matalabsan na to'y tricycle ko. Ejay ko masabali ti pagluganan na. Ay, nagngingi na mo ti singer dagiti tricycle driver. Dituyak man lang ang tricycle mo nga aglugan. Ay, sa dino ay ati papanamare. Mapana kag singer. Sa dino. Basta itulod na. Ibagak tulatakan ka no pagsardengan ta. Manungay ti ibayad mo. Damagamadagus ti ibayad ka? Kat nagado ti utang yu kanya? Mano adagos ti damdamagamaw? Ay nagalasan day ta. Sige. Tapnoawan makungkunam. Itulod kayo dyan papanamare. Darasem tani. Agap apuraan. Awanan kayo itibain. Ilamlam mangandak lang arudan. Ipakamat dakpay lang iti asayo. Idarom kayo no saan kayo ngagbayad. Naungat-mat na ito yung nagsingiran. Makapasurun kayo. Paandarat man to'y tricycle ko. Tapumanaw kami dito. Nanay. Apay pinandar mo to'y tricycle. Kat mapantan amare. Inrekap da lang aruden tiri daw da. Di ka pala makadlaw. Agsubliak tumanan. Kat iti pa nagsublek. At danto kadwak apulis. Ipapulis kayo! Dito'y kakaden, mare. Nagkunakan ka. Jakpay nakasinger. Iso asa anak pa'y nga gawit. Aya? Sa dino pa'y nga iti papanam. Ije balay, ti may sapay, anak kautang kanya. Kat kasano ngay, mare. Kat pangal daw matan. Mabisina kaon. Ay, pangaldawanan niya. Pasado alas 12 na, mare. Ay, kastaya. Mapantangarudan dita fast food, dita highway. Ay, mangan kami matlangan. Uwan, mare. Sige, tama pantangarod iti fast food. Mare, nakadanon tan dito fast food. Inta manganan. Ay, aguray ka. Anya nga intan nga ibagbagam. Mapantamangan. Sika, kan siyak. Siyak laeng timapan mangan dita. Sika laang. Kasanuak mat ngay. Kat makamo kamatan iti biyag mo Ingka mangan dita turo-turo. Ay, awan pa'y napasadak, mare. Gaputa sika ti intultulod ko. Ay, laglagi pamat nga ado ti utang ni bakit mo kanya. Ala, ingkan, tasublian nak to inton madamdama. Ay na, sapay ko mga rod, taado ti mapasadaan ni tatang mo itang aldaw, tapno adda pagbayad ko kin ni Mari Gloria. Kasanungay no awan mapasadaan na. Di ka man mat agpanunot iti kasta. Negatibo lang unay mo ti panagpampanunot mo. Apay ngamin ang nagut-utang ka kanyan ti Gloria. Kat nakaungat day chay ngagsingir. Nagmadi ti ugali na. Kasano kat umay namot ngamin isursur dagiti ipapautang na. Inton maminsan, saan kayon nga umut-utang kan kuana, nanang? Agsida tayo laangan iti asin. Ha?
Kaya't yu ti agsida iti aseng? Aganos tayo, Ay, no saan ka makabayad kan ni Auntie Gloria? O may nakabugka-bugkawan day jay. Uray kitaan nyo. Apay nga tata nagsakit matan ti karabukob ko. Kasano? Dahil tala ng pukpukaw kadagiti nakautang kan ka ti inararamid mo. Kasano, kat ilang mga dakmat. Di damot agbayad. Kasano adi daglamang kat sumungsungat ka pailaang, agong unget kan. Ay, awan pa'y nasingirak apulos. Ala, itulod na ko ni Jibalay, paray. Uwan mare. Kalpasan na, agawid akmatan. Ay, makabannog at talaga ti agsinge. At datan dito'y balayaw, Mari Gloria. Ay, nakawid akmat langan. Nagsakitan to'y sikat ko nakalugan ang nagmalmalam dita tricycle mo. Agyaman na ka? Ninay, Mare. Diyan pamasahim nga eh. Agure ka Mare. Apay, agawid ka mo na. Kas dilatan? Katanya ngay nga rod. Apay, nalipata mo nagiti utang ni bakit mo kanya? Ayaw na niya. Ala, agawid kan. Nanang, simbang putan ni Tatang. Ayan na. Day tao, imparking na, jay tricycle na. Anya ti orasan. Ay sus, alas 7. Nagrabrabi at talaga ang nagpasada ni tatang mo. Sigurado, ado din napasadaan na. Bareng Lakay, ayan nga'y ginapasadaam. Tatang, ikan nak iti kwartak. Pagpletik inton bigat ama panag-eskwela. Nabanugak. Agtugawak mampay. Ginapasadaam mon at bilangag. Adayamot. Anya, awan napasadaam? Napanam nga rod nga'y anagmalmalam. Ay sos, dinak angawan iti kasta. Awan na pasadaak. Taintultulod ko ni kumarim ag Gloria anagmalmalam. Anapan nagsingir kadagiti pinapautangan na. Anya, kat nagbayad kumaa, kasla arkila daytan. Tunggal singirak. Kuna namat nga ado kanu ti utang mo kenkwana. Kunak tupay kat. Talaga asahan anasaya ti ugali day jay a tao. Ay, minaysaan na kamanin Tatang. Kat kasanungay nga rodye babayadak kan kwa na inton bigat. Masapa nga umay agsingir day jay. Bayam, duwata sumango kenkwana ito numay. Mabalin ayamot alukwan na ka. Linukunak lang arudan. Marifel, adakon! Umay ka nagbayad! Anya ka mutin. Pukaw pukaw. Katap na manggag mo Kasla kayat nak nga ibabain kadagiti karo ba maray. Ipadlaw mo mitlauna yan nga ado ti utang ko kan ka. Agbayad kan! Aguray, tao may nilakay ko. Adakin ko na ti pagbayad mo? Nakabayad din ni Ophel, Mare. Anya nakabayad asasawom? Awan to pa inyaw awat ng oray 5? Idi kalman ngay. Nagmalmalam ngayon tultulod kay di nagsingiram. Di nakmat binayadan Apolos. Di nakpay pinakan. Katunggal singiran ka, kanayon mo nga ibaga nga ado ti utang ni bakit kuken ka? Iso akwit stan mare. Saan ka nagbaybayad iti pasahim? Dayjayin ati bayad kuken ka. Ay! Sana mabalinday ta? Agbayad ka! Ay kat agkinwinta tayo nga rod No dayta ti saan tayo pagkikinnaawatan? Agasem nga iti panagsubli-sublita iti nagsingiram. Simbang at tapay iti bantay. Di ka pa'y nga rod timulong anagidoron. Alangan mo't alibre dahi jay panaglugan mo, Mare. Ay, basta agbayad ka, Mario Fel. Tano saan? Aggugubat tayaw. Iso, kita lumalad ka mare. Tanagalas ti ugalay. Tay ko na nga roden, Mare. Agminar iti rupa ti kinangisit ti kararwa. Anya? Iso adi mo urayan nga agbalin akas la rupat bakas ta rupam. Balbaliwa mun tinaalas nga ugalim, Mare. Saan kayo lang arudan nga agbayad? Insultuan dakpay lang? Ay na mare, agbayad kami. Inton adda pagbayad mi. Saan mi mitkat nga itarayan?
Ngam bayadam met ati panangarkilam iti tricycle ti asawa. Ngem no di mo bayadan, quits tayon. Awan utang main, awan mat utang mo. Quits tayon, mare. Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inaldaw kayo ng agsangsangit. Apay anatay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, kat pudnumat nga may nanang. Kababain, nagadudag iti tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod Hinana nga talaga. Pirming agladlading eh. Hoy! Asin na sinaturat dito. Bibinda tayo langan. Nimot Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay manan abartag na. Inkanawaan ni Fredo nanang. Tayo tuloy ko tiyag sangit. Ala, ngam di mo dakdakamatan dagiti utang niyo Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamat ngawan babain na. Ay, di na nang naya. But ngaglaang madangit nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Maturo Ay, kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kabakilamay. Ala, agawid kan, taing ka matura. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan ngay allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat ka itabtabon ni tatang mo. Kasano nga tibiyag tayo itan mo kasta, nanang. Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko pa imot nga ruti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y ngarod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardang ako nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay ngarod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan adu ti kwarta na ta kontrakto. Nay, apay ngagdiritso ka ngay dita kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Diyak pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije balayaw. Ay, pirme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito'y balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatak lako man tinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan amang martag. Katwen mo, nagagat nga agpaiso ang mamartag. Ay, agasam nga iti sweldo na akas kontraktor. Wala, nakagatang ko man itilugan na, kan adda kumapayin bukod na balay. Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid ay jay. Ne, siga matinang ilugat iti ridaw manang. Umunag kan, Fredo. Ay, unay mo ta. Nagrabi kamatan nga agawid. Ay, kat, anya nga nga ron manang.
Gagangay ti barwa. Apay ngay. Agilad kamot latan di ta semento. Nabarta ka nga rod. Ay, Fredo, Eh, iso nga inuray ka, ta dumawatak kuma iti kwartam. Wartak. Ada ayak wartak. Ay, si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, Mm. kita akman ti wallet mo? Dita. Kita Naa, puro matresibo ti karga day ti wallet mo. Nay, ay, mapispisang pay day ti wallet mo. Ay, Ay, una yan. Awan ngagpay so kwarta na. Ay, nakabangko nga ta. Winnaw, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay, no inggatang nalaang iti arak. Maray, gusto pa dito trabaho tao may kapay mangal daw. pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado alas 12. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dito trabaho mo. Inta ka manganan iti karinderya. Nagnina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon kulangan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakaaw-awat iti kadakilan aswil. Yung tagkuripaw. Aha. Ingkakat manganan, tani. Ur-urayin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka. Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisina. Nanang, anya ti sidaon. Na damagam kanya kat ururayak nga ro ginatang mo asidaan. Anya kat ni nanangan. Siyak manan ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaon. Ay katanya ngay nga raw kat si katyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw. Idi pala na palabas a bulan dayjay. Agkabaw kan samutan. Idi na palabas sa bulan. Katwan. Gimatang ka kumamutan a uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, ano sakti agsida iti mantika ken bugoong. Na ay unay ako ripot mon Fredo. Pangip-ipanam ayay ti kwarta manakaw. Na. May sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Kat siya ka. Wow. Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay. Kan pulutan. Ay. Ay kat, no maibaws, gumatangak pa ya. Sumagtugaw kakit din, tarog yan tayon ti agsyat. Awan, jak kaya ti uminom. Agawi dak, taur uray na ni misis ka. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Naa. Kahit aglaklakay ka nga ruden abaraw. Nanang, kasaritang mutan ani Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasok nga ibagakan ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ko. Tamumutan ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Ay, sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidain, may. Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngamawan maururnong na. Na, kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay, nanang. sus. Imbagak maten kan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga rudan ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek maut. Fredaw, mapanak maki-birthday di takaruba. Kat mapan ka lang, ananang. Naa,
Nagdakelan na butilya ti arak day tasangsangwam. Wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanak man. Pulutan ko lang day ta, nanang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabainak ko mga rod ang mapan maki-birthday. Ta sa anak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidaam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray? Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinar-aram ko. Ada ka no magkaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na. Ay, diyan nadamag na. Ingkan, taur orayin na ka, paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka ki din, tayong bagak nga da ka. Kasaritam laang mo't. Analing? Si kamat gayam. Un, Uncle. Naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit, apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin. Agtis kami ngamin. Kot kasapulak tagpauna iti tuition ko, Uncle. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunot ko. Nga umay mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, Uncle. Awan. Adu dita pagdiskitaran nyo. Uncle, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak kaisaang tanaibus ti bagas. Naibos ti bagas. Nagbiita na naibos. Ay, kagat-gatang ko di namin sangal daw. Ay sos, manula ang mat akilo di ginatang mo nga ay. Saan ay amay sa kabandi ginatang ka? Ay agtala ka man si Capri daw. Kanuli mala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kanu ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay, unay mo't dagitan a pamilyan. Itay laeng, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasi da nga rod mo't. Iso ako nakken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sos, arak lang mo't ti pangigasgastusam iti sweldom. Arak laang aya. Arak ken pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anyakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pa'y laumutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanon di anak kaw. Ket no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay nakunakaon, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang nga kasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Una, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kankwana ah. Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbartag. Ay na, amu na daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag ah. Angam sayang ti kwarta na. Nala daw kay ta, pare pre daw. At ang amin ng over ko, pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginom. Ah, Madi, tinalabas nga arak. nagsaw, ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin na dya ako naging inom, pare. Di ka man. Uy! Napanagnakak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyo. Kayat mo asawan. Inikat mong tibisyo. Uwan kano jak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta. Amom, gapo iti panangisardeng ka ng agbisyaw. Ay kaya damo na ipundar ko
Tanya ko mangay tinaipundar mo. Na, ay kayong kakitaan ni Jirwar ah. Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga mo day ta pare. Kukwam day ta. Ay kuwan. Tam ditulbok ko ani. Kukwam talaga. Uray no aday amas dakdakkel ti sweldom ngem iti siya, pare pre daw. Ay ke nakapundarak mo't iti brand new alugan ko ah. Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadagiti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pay lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, wun nga raw danak kaw. Pasaray maibusan kami iti kanaun. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Hanggang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak kaw. Hanggang ita, tanegosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabalin kamot at tulungan iti negosyo, Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti gatangam. Adda pulutan ko ijay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta ka aruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanu agyan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak deta a plano na. Ay, asino ngay ti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na ka na. Ay, saan na mabalay na? Ay, awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawas kaw. Wanya, gumatang kapay ka diti arak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay na Fredo, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat ang awun ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan nadlaw nga inalak amin ng abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsawi ti kasta. Manot tawon mon, ang awan pay lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitag manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagat, numinalum kamot, ngagbarta. Iso nga agbaliw kan, anak kaw. Bakit? Ingatangam ka din ni Junior iti Crayola na. Crayola? An-anuan na ti Crayola? Kat isumat ti pagpagatang na. Pagkulor na ijay drawing na ijay eskwilaan da. Kano nagado ti Crayola anatukkutukul. Kastaya. Ay, awan lat din pagpagatang. Kagat-gatang kulaang idinaminsan alawas. Isumot nga min ti pagpagatang na kanyak. Ay. Ne. Kasla baro day tablaws mo, bakit? Bagay ko kadi mo laang lakay. Bagay mo matamin nga isuot mo. Gimatang ni Kumarik Avil maiti blouse na. Ukay asag si 50. Ay na, numakita na da ito'y blouse ko akit permi manan ti apal na. Apay, sagmamano day tablaws mo aya. 499 laang mo't ijay mo, lakay. Anya? Nagnginan? Naituran mo tigim-matang itikasta kangina a blouse? Na, kano 499 lang man. Ay, kat, nakasakada kan iti paglutuan? Saan pa'y? Anya? Kayat mo asawan?
Inggatang mo iti blouse mo, di pagsakada iti Ay paglutwa. naing ka man kidi gumatang iti uging ijay kantina, ta isupay lati pagluto. Anyamot dito si dayan tayon. Tinapamanan. Manen, itatayo laang anagsida iti tinapa. Kasi si Itmat. Ano Sam, ta iso ti adda. Da kaya ti tinapa. Ay Junior, di ka agpili-pili iti sidaan ha. Ayan ni Tatang. Agpagatang iti sida ka fried chicken. Awan kwarta na. At dasag kikin siya fried chicken na lako na di taigid ti kalsada. Apay, anya man ti problema yung agina. Dayto anak mo nakapilpili iti sidaan. Di nakanukayat dayto tinapa. Masiita anak tumanan. Sapay nagrigat nga ikaten. Inakman lang ang igatangan iti fried chicken. Sumuro tak Tatang. Agpiliak iti kayat ko. Ay, talaga ada kayo nga agama. Mare, nakitak mat dagiti agamam agim matang iti fried chicken. Ay namare, na umada ka nun nga agsidsida iti lechon. Ha? Lechon ti sidsidaan niyo? Idi kalman, nagsida kami iti lechon. 2 kilo a lechon di ginatang nila kay ko. Aya, dinak man la pinadiguan. Ayunan niya. Saan ka magaya man analagip ngagpaiso? Ay impakan kumutan iti aso kan po sa ginabati a lechon. Sapay nagadaw. Ay, sayang. Mala, bay amare. Tainton agsida kaming tumanan. Iti lechon, Iti karni ti baka. laglagi pan naktumutan Ay katuan Mare, Hmm. apay. Nalipatam matan nga inikat ti tag price day tabadom. Agbitbitin di talikudam. Ay ada. Ay jak nadlaw mare. Uy, brand new day ta blouse mo Saan nga ukay-ukay dayto mare. Talaga a brand new. Kitaak man tinakasurat a price na. Kita mo. Aha! 5,000 ka di daytoy? Katuan. Kasla na isurat mo di talo a zero na. O kita mare. Oo. Kasla da iris na di presyo na. Kaya't mo asawan insurat ka. Adaya imbaga kakasta. Ingam, nagnginan ngay day taabadom, 5,000? At dagayang kwartak ngay gatang ko. Jaki di gatangan na. Agasam, kanayon akarni pa'y tisidaan niyo. Sakit, nagngina pa'y day takawis mo. Ay namare, sa anak agumat gatang itisag si 50 nga ukay-ukay a blouse. Nanang, awanan krayulak. Ay agtal na ka man. Nagado ti agkaiwara dito'y balay akrayolam. Natukul-tukul damit. Anusam apagkolor. Saan ka agatang-agatang? Ay ilakay, isardeng mo man dayto'y tricycle. At data dito itinga ti kalsada. Pagsardangan nakit din. Mabiit lang ang tada kita. Anya ayaday ta. Nimot kumarit da di magmag na. Sa dino nga ti papanan na. Ilakit kita Intun madamdama. At daman makita mga apalam. Ni, simrag mat ijay parlor. Anya nga ti aramidan na ijay. Class, nunalpasyon ti drawing yo. Ipasyon kanya. Ma'am, awan drawing ko. Ha? Apay nga wan, Junior? Awan krayulak, ma'am. Imbagak met nga agpagatang ka kadagiti dadakkel mo. Awan ka no kwartada, ma'am. Bayam, tainton makitak ni nanang mo, ibagakken kwa na nga igatangan na ka iti krayo lam. Yes, ma'am. Mare! Oy, Mare! Umasidag ka man! Ay, kunaklakit din no asino ti mga ayab kanyak. Sika magayam. Bagay ko kadiday ito'y karibriban abuok ka. Nagpariban ka. Katuan, karibriban ko. Di mo ayam adlaw nga agas asok pa'y laang da ito'y buok ka. Nukas na, napudot pa Jak pa'y lang arod kayat nga ipaapros ka nila kay ko. Taamangan no masinit. Ay namaray, di mo digdigusan day ta iti talong aldaw. Talong aldaw ayamad. Kasla ko nadamot amay sa alawas asaan adigusan. Talulaang nga aldaw mo't Ay wun, malagip kon.
Isu ako nada ang makalawas ajak digusen, gaputan na ngina timbayad ko. Napigpig sa di agas nga inusar ko. Mano, ti pinagbayad mo. Denggamari 4,999. Na, nagninamot tanday taariban. Kaanuan pa'y blaidi kanya. Kat, kaano pa'y mat ngamin nagpariban ka ngay, idi anggad. Idi last year, maray. Awan mat nadlaw ko anariban a buok mo. Kulot-kulot mat lataday ta buok mo. Ma'am, si kamot day ta. Good afternoon. Good afternoon, Mat. Ay, isa din ti ayan ti Balayda Junior. Ay, jay pupil mo, ma'am? Wan, Victorina katinagan ni Nanang na. Ay, ni Victorina. Jay kumarik a parang magmam. Ha? Day taman ti balay dani nalastog day jay, ma'am. Perme. Adda ka di ta Balayda? Awan, ma'am. Feeling rich nga min day jay. Rimwarda kanila kay na. Ay, apay ka di aya, ma'am. Kwa. Ibagak ko nga igatangan na ni Junior iti Crayola. Saan ang makapag-drawing? Awan Crayola, di anak na, ma'am. Kano nagngingina ti katgatangan na blouse na. Lechon pa iti sidsida unda. Ita, saan ang makagatang iti Crayola, di anak na? Ay, ibagamtuman kan kwa na dayta. Tako namot ako marem. Aywan, ma'am. Sige, ibagak to. Apay anak kami suot ka manan. Kunakmat nga idagas nakdita parlor ang nagparebandan ni Kumarik iti buok na. Tanya ti aramidem dita. Sidaan ti tungtungan ta nga umay tagatangan. Idnaklaan mo't kitaan no sagmamano ti pagpareban. Tapay, agpariban kamat akas kan ni kumarem. Tulat-tulat kamat. Agdamagaklaan mo. Guston, nagadu agastos mo. Bagbagim laang mo ti gasgastusam. Gumatgatangak mo't iti sidaan kan bagas tayo Kaya't mula ang ti agpasikat. Gatang ka agatang iti blouse mo. Sapay nagngininamat nga raw. Junior, dagito'y ka diti aramidan yu iti eskulyo. Uwan tatang. Apay nga dagito'y drawing mo. Awan mo't kolor na. Jack na ipaski ni madam. Tawan mo't pagkolor ko. Talaga ka ding awan krayolam? Didak mo't inggatangan. Imbagak mo't kaninanang mo. Lakay, nakaluto akon. Anya day tayong luto masidaan. Karne nga dalaok na anateng. Karne. Ne. Puro green mo't ti makitak. Awan mo't karnina. Inutan tayo di karne, tapno adda ilaok-laok ko iti sidaan tayo. Ay, may sa kilo dya ginatang ta. Ay, Limliman sa lang nga slice tin laok mo. Sapay nagbabasit. Kud, agtipid tayo nga road. Ay, ayun gayam. Agrik-reklamo ni Junior. Awan kano krayola na. Ay, day tamanin. Di mo lamalmalpasan day ta akrayola. Igyatangam nga minan. Gumatang kan tumanan iti baro a blouse mo. Kat di mo pa inggatangan ti anak mo iti krayola na. Mare, dimbagas di maestra ni Junior. Kunana, igatangam kanu ni Junior iti Crayola na. Awam mo't gayam Crayola di anak mo. Nagbangsitan. Nay, anya day jay? Ha, day tabuok mo Di mo pa ila dinigdigos. Sapay pag-aayat mo nga isapli-saplit dito'y rupak. Nabangsit ayama. Ay, makaulaw ti angot na. Imbag, tasaan nga reklamo nila kay mo? Apay ko mga agreklamo. Kat perminto pa'y amaragsakan. Agtitinag pa'y dagiti nagdatakil alasina. Ay na, umapa, dagiti awan pagpariband na. Anya! Oy, igatangam kanu ni Junior mo, iti Crayola na. Wow, nangagaw! Takas lakay, kaya mo nga ulit-ulitan. Oh, Junior. Adda ka din Crayolam? Awan pa'y ma'am.
Kunak ano inggatangan dakan? Saan pa imat, ma'am? Barang igatangan na ko ni nanang ko. Tanagudong matitay, ma'am. Kat, ayan nga'y tay notebook mo apagsuratam iti assignment mo. Naibusan ti page na, ma'am. Ha? Amin? Naibos? Pati da ito'y lapis ko, ma'am. Napudpudan. Kinagat-kagat mo matan. Ay, pati eraser na. Naibusan. Ay, bagay mo talaga day tabuok mo, girl. Ay, nagpintas ka. Ay, katun Ay, basta umay kalata dito yung parlor ko, ha? Wen, umayak tumanin ang papedicure. Okay. Oh, anya, bakit? Intan? Hay, nagbayag kalakit din ayang nga umay mangdagas kanya. Di mo imbaga dito'y parlor ti pangsukunakan ka. Nagpariband ka? Damagang lang. Manungay manan ti imbayad mo dita. 6,000 laang. Anya, nagnginan. Laeng kun kunamkit din. Ay, buon samot asweldo kung ti imbayad mo. Italaang mo, unay ka na yan. Nangina talaga ta kinulayan ken pinasilang napay apermi. Adayo anapimpintas da ito'y buok ko ngam jay buok ni kumarek alastog. Ay nalakay, di mo apro-aprosan da ito'y buok ko tagpurpor. Aprusak ayamot. Ay na, jak kano digdigusin iti makalawas. Nagbayagan. Ke isumati ko na dyan ng riban kanya. Tatang, nanang, awanin lapis ko. Diyan akong makasurat di school. Kunak man no ingatanga mon, bakat? Adda ka di pa'y lapis na. Di krayulak, awan pay. Saan na kun nga ipasa ni madam? Saan na ka nakapag-drawing? Victorina? Junior, apay, awanan dagiti krayo lam anagado iday. Di pa'y lang mo't nga awan. Makaunget akon, Victorina. Awan mat gaya man gamit ni Junior iji eskwelaan da. Awan pa'y notebook kon. Nakapagpariband kan. Ngam awan mat gaya man mausar ti anak mo iji eskwelaan da. Saglilima pa pisos ti balon ko ama pa nag-eskwela. Mabisbisi na kay di eskwelaan mi. Anya ngay ti igatang iti gamit ni Junior. Inununam mat dahita pa nagpariband mo. Lakay. Saan ka responsabling ay na? Di mo mat ibagati kasta kanyak ah. Ay na. Dahito iti laglagi pam, Victorina. Unaan ti responsibilidad iti pamilya. Sakbay ti daduma. Nay, apay. Sa dino ti papananyo nga agama. Mapan ko man igatangan ni Junior iti gamit na ija eskwelaan, mare. Ay, saan pa yan na igatangan ni kumare? Imbagak mo't kan kuana. Ay, nalipatan na ah. Tainununa na tinagpariband. Ay, kastaya. Ay, talaga makaumutakan kwa na. Tatang, intan. Mapan kamin ah, mare. Ala, pare. Sige. Ingka igatangan ta anak mo iti gamit na. Mapanak gumatang iti bistidak. Sumurot ka, mare. Saan mare? Ado ti paggastusan mi ita. Saan ka day? Akayat mo akanayon abaro dagiti pagan-anay mo? Adi mo kaya ti paatiw kanya? Saan itan mare? Un-una kon ti kasapulan ti pamilya. Si kalaangan ti mapangumata. Ano sakpay laang da ito'y daan na badbado, tamayat da pa'y mo. Lakay, kita mampay lang dyan saan ko ngayon na po. Papa na maya? Inak nga rod gumatang iti si daan tayo at tinapa di tatali pa pa. Siyak ti mapanan. Itay kapay lang nga ibabaon ang mapansumak daw, di ka gunggunay. Day talag silsilpon ti araramidam. Munto di gatang tayo nakon. Siya kon, tada pa'y gatangag. Siya nga road. Na. Nakashort pan ka. Apay di ka mabayan na rumara kasta tilangam. Na, man ano kuma? Nagadwala lalaki di tali pa ba? Siya kung timapan, nay. Na, agselos ka, lakay?
Ay, nga to dito tinagpwesto ni my love ko. Ay, dayay. Awan, ti customer na. My love! Si kamot gayam, Pogi. Ay, birbirukan ka. Ay na, mamimiss kan ka. Ay, puno ka di. Ang daak lang mat ditoy. Naibusan tayo lako matina pa. Ginulpida itay. Ay ngam, adapay mat nabati at duwa asapin. Gatanga mo na. Ay, una. Pambarak mo na mangibaga itirik nakparakan ka. Ay, sika talaga. Ato itibayad ko. Ay, yawat mo na. Ay, aprosak man pa'y dahita naglamuyot at akulap mo. Ay, no. Inton makita na ka ni bakit mo. Sige ka, malmalwon na ka. Ure, malmalwon na. Basta makikita ka, my love. May tinagan ko. Saan ang may lab? Mabit lang sa alaw ti ginatang mo. Dahito ti ginatang mo at tinapa. Ay, no. Kumplito man ang tial daw ko. My love. Nagbayag ka matan anapan gimatang. Ne, kaya nagnag na gayam. May sa oras ka nagnag na? Di talang matjay talipa pa. Nagadukat a reklamo mo na ya. Lutuwam kat tatinapan. Ingkamot nga rod sumak daw. Ne, una ano nakasadukan. Kat ururaya ka sumangpet ka, tasi katagsak daw. Ibaon mo dagito, Beng. Ay no, mas daawak man ken ka. Numapan ka gumatang di tatalipa pa. Nagalisto ka. Ngam numapan sumakdo kas kada agarado. Nakasadsadot ka. Ika kagluton, di ka sumanaaw. Mabisinda taon ko. Nay, karaid, madilya. Ay, uwan tata. Talaga do tinagtinag abulong. Bigat, aldaw, kan malam kang amin na makikita nga agkarkaraid dito arubayan yaw. Ay, papanam aya, tata. Ay, mapanak man makichismis dito ang bagata. Tawan ngamin maaramid ko dito balay kay. Diyak kaya titurog at uraw. Dahil sakat alumuklok mga. Ay, umayak man mat nga rod makis-istorya kada kayong, tata. Pambarak moten ati gumatang iti halo-halo ni Mahila. Ay katun umay kan. Ibatam day ta, walis mo nita. May amlaang anawara ti arubayam. Gagangay na day ta. Apay ngagpulpulbos ka. Tapno saan mat akaman mantika to Europak. Inakman gumatang iti halo-halo ni Mahila. Ay, aglaklako ni my love iti halo-halaw. Anya ang may lab asasawam? Mayla. Aywan, may lagayam. Ay, kwa. Inakman ramanan tay lako na ahalo-halo. Naimas ka no kay? Masapol nga ron ngagpulbos ka mapan lang mangan iti halaw-halaw. Apay, anya kumatdakas na. Ay, saan ka rumwar? Tapay manan. Nagadwa lalaki makakita ken ka dita. Agselos ka manan. Amumot asiluso ak. Aya, saan matikunak? Jak kaya tapas-paswitan da ka di tarwar dagiti lalaki. Ay, aya. Ay nalakay. Siloso ka mga gayam itan. Ay siya kung timapan gumatang iti halaw-halaw. Inak nga rod makiistorya. Sana mabalin. Nagadwa lalaki ijay. Agselos ka talaga, lakay? Ay, kahit nasawan. Perme, adungdungwan nak. Itad mo dya paggatang ta siya kung timapan gumatang. Darson. Sige man langan. Panayunam itigatas na Ay na. Nagbayag mo't dayjay ataw gumatang iti halo-halo. Ay, Delia. Nay, hindi ka matimay na kinistorya. Nagadaw tinag-istoryahan may. Ay, umayak ko tata. Hanggang, ni man lakay ko. Apay nila kayo, Mau. Agin si Selos samay. Di nakitgin kayat apalubusan na rumwar. Ay, unay matag. Di na kayat arumwarak anaka shorts. Di na kayat ngagpulbusak.
Ay, siluso gayam nila kay Mao. Perme, tata. Hanggang italaang mat anagbali na kasjay. San ka di akas jay iday? Ay saan, tata? Ay, lumaklakay aseloso. Kay kayat mo mag. Ay katuwin Apay ko maasaan. Kaya't naasawan. Talaga nga ay ayaten nak. Saan ka day, tata? Ay, siguro Angam, nay, awan matan jay impagatang ko ang halo-halo. Ay, tata, saan mo ka diyan nasabat nila kay ko? Ay na, gumatang ako maiti halo-halo ni Mayla. Ang nagadaw ti lalaki ang nakapila nga gatang. Puro lalaki? Kat amumatan ni Mayla. Nagsiksay nga agbadbadaw. Nakamik up pa yung aglako iti halo-halo. No kasta? Nakipilan nila kay ko ijay? Ay, jak amuwa. Jak nasiputan nga agpaisaw. Rurud kon? Syakla ko man tinapan gimatang. Inggatangan ka lang aruden, agriri ka pailaang. Narunawan tay ginatang mo. Kun saan mo't anaimas? Special ka no dayta. Nagkuna. Dayja amayla agarampang. Apay kas tatisaw. Mayla ko namlaang. Apay anayo ng pailaang iti garampang tinagan na. Katalagamat. Kunamlan awan asawa na no ag short pan. Nagadukat ti. Kanang ko dayta halo-halo maun. Awan nga rod ganas ko amangan iti dayta. Kun may saan anaimas? Kargaryan na lang matagiti customer na. Tila sasawam. Ay, amangan mo't numaysa ka mo't aginargari na. Na, tila sasawam. Katalagamay. Ay, adala ang maamwak. Agalwad ka kanya. Nanay. Sus. Danita nagdinong paradilya. Win nga rod, tata. Saan ka matan anasiputan? Kahit anyamot nga iti umay mugatangan dito'y talipapa. Gumatangak man iti pangrikado iti sidaan mi anata? Tinapa! Gumatang kayon! Ne, Nay, aglakla ko pa'y gayam ni Mayla iti tinapa. ay, kung nga agpaisaw. Ay na, sarkanan sa amin a klase a negosyaw. Paunay mo't jabado na. Kung nagtumad ngamin kan ka, nagseksi a kanayaw. Umasidagak man iti ayan na. Tapadasak man agumatang iti lako na. Tinapa! Presyo ang gawid! Gumatang kayon! Sagmamanuday talako. 60 laang, Delia. Oh, duwan, tigatangam. Nagadon. May salaang mata. Apay ngay, no nilakay mo, kat duwa, tigat gatangan na, no umay gumatang. Win nga rod. Mas daawak man mat kat mano kami laang mat amangan. Isupot ko dahito may sasapin. Nagduduma tilakom Agla ko ka iti tinapa. Halo-halo. Kanuan niya pa'y dita. Kastalat biyag, Kasta talaga, no kayat mo tiyag biyag. Kahit, apay, nilakay mo nga. Ay, bayamon iti abroad. Saanan nga agawid? Adan sa Bali na. Iso nga agkita akmutan iti sa Bali ditoy. Iso matlagayam, anak kasekseksi ka? Akas kala balasang. Uy, joke ko lang, dayjay Ang mga numamati ka. Oh, adtoy tibayad ko. Tinapamanan ti sidaan. Apay, agriri ka? Unak kaya nga agre-react. Ingka sumakdong. Awan paginaw. Ay, nagsakit ti bukot ko. Ingka nga rod gumatang iti asen. Ay, un man ta mapanak iji talipapa. Ija iti paggatangak. Kita ang manday ta? Nagalisto ka numapan gumatang ijay talipapa? Pudnon samay.
amapan mo sipsiputan ni Mayla. Ay, sana. Tilay ba bagamay. Si kasiguro ti adda pagpatpacharmingan na. Tauray ka laag pulbos na rumwar ka. Na, siyak pa'y itan ti ibagam nga adda aramid na. Rumwar ka na ka shorts. Sino kumamatisan nga panunot iti maday. Ala, ayun di paggatang iti asintay na kon. Ay saanan? Ibaon ko laangan dagiti ubeng. Makamu ka. Agbulbulontaryo nga rod taon. Angam, awan samot nga agpaiso dagiti ubeng. Napanda na kay ayam. Siyak nga rudan ti mapan. Ay, di ka mapmapan. Taapay! Kita man tasuot mo. Ay, maan-ano ko man no nakadasterak? Ay, nakaing-ingpis day tadastar mo. Na- Nagado ang lalaki di tarwar. Siyak ti mapanay. Delia. Ay, Ne? Apay tata. Ay, madamaak nga aglutluto. 5 basak di tatali papa. Kahit amom na niya tinakita. Anya tinakitan, tata. Nakitak nila kay mo akasarsarita na ni Mayla. Dakes ka de, tata. Kasanaw kat agin ginantilda. Anya? Kat no imbaon ko, amapan gumatang iti asin. Ay sos, naskan ngagbalaw ka, Delia. Amumutan ni Mayla. Kunakon kat. Idi pa'y laang addan suspet saka. Kundi imon, hangam isumat gayam ti adda aramid na. Tay kunada nga rudan. Tinakaro ti imon na. Isaw ti adda aramid na. Agsipot ka, tamangan no adda aramid ti asawam. Wen tata, kalaat ngamin ang nagbalin ka ta siloso. Kita amanday ta. Ay, kastala ti biyag. Saan mo nga ipalubaw nga agawon na nila kay Mau? Kumplito man ang ti aldaw ko no nakita ka, my love. Napintasak matla ka di itangal daw. Ay no, saan la napintas? Ay na, nagbanglo ka pa eh. Kasla sampagita ko naman. Naangaw ka launay. Ramon! Di bakit mo? Ay, di ba? Ay, sus, high blood daytan. Kinumplito ng tinagan ko. Apay sinurot nak dito itali pa. Asin la ang ti umay mo gatangan? Ngam may san nga oras adi ka nagawid. Ay, nagbirbiro ka nga rot itila ko nga asin. Nagberbero ka? Kat no nagado tila ko da nga asin. Agawitan, mangibabayin ka dito eh. Mabit lang Taday bagak ka ni Mayla. Ay, kagtalna ka. Ni. Oy, Mayla. Ha? Saan kang agagaw iti asawa ti akin asawa? Idarom ka no kasta. Ay, agawitan. Agaribungbungan dagiti tattao. Mangibabayin ka talaga, Dilya. Sa anak amabain amang ilaban iti asawak. Agawan dagayam, jacket di ilabanan. Ilaban mo asasawam. Aw mararamidan mi. Adda, rog-rog yan yon. Ay. Ha? Ay. Kundi selos ka? Ngam si kamot gayam ti adda aramid na? Loko ka talaga. Ay, pagsuspityanak man ako na. Manipod ita, Ramon. Ha? Saanan amabalin amapan ka ijay talipapa? Wano sa dinuman apaglakwan dayjay amayla. Anya? Ay, unay kamutay. No adaman lugar anasken apapanam, ijay garden mo. Ijay, saan mo ang makita dayjay a babae? Naawatam, Ramon? Naawatam, kunak? Wen, nawatak. Nasaya at mo't no naawatam. Iti kasta, saan ka nga agbasol? Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay, ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.